مرحبا. مد و گوتنش بریان ها دجی گوت بی. امی پرتوکا رنامه زمان کردی کلیلین رادنگان یعنی و پرتوکیه وکو درسن 15 دقیقی جوا گوهدار تماشاوان کردیار را ببیجن. اف پرتوکا هند بینن لسر را رسم قول پیوان دیروک چند و سوسیولوژی زمان کردی هاتیان نویساند. وکو درس دست پکی امی نوروکا رنامه بدن ناس کرن و درسن لپیشیا مده مجار به مجار با آوایک بریکوپیک و بفره جواره و بیجن. جهنگا از بیراور بیم و پیوه دربار زمان کردی ده دو بیجن هری زده رن بهیستین اوی. زمان کردی پر دولمنده و زمان جن و جیانه. اما تو کسی سبب دولمندیتی او تکیلیا ویا جن و جیانه را نزانی. اد توی جیانه خدا لدیف زلال کردن وان هر دو بیجان کتم و گرام. من لیکولین کر و داویا 25 ساله ده گهاتم رازا وان گوتنام. زمان ما دکیجان پیواجوا دیروکه ده و گردایی و ده انجام آستا چاند و سوسیولوژیک چه آده پیکاتیه. چما دولمنده او تکیلیا ویا جن او جیانه چیه؟ جرا دست پیکی 1987 ارتکلوق زانکو کامبریج کولین راف به تزه خویا راین زمان هند اوروپا لکوانو به برکت یا روشلاتا ناوینه و بریا چاندنیه جوید بلاوی اوروپا بیه آوید هوله. دیسا همان پشتی کولین راف دبن پیشوانتیا گنوانه زانکو هارتورد دیوید ریش ده جتوای جهانه نوتو دا عالمین دیروک genetیک ارکولوژی و پسپورین زانستن تکیلدار و کمبین و گوتار نافدار یا به ناو پیکاتن گنومیک یا باشور و آسیا ناوین ده وساطه گوتن. دناف 10 سالانده دو کوچین ماک جیان بینه. یا یکمین جکدیوانین بزنان ین لقادا زاغروس هاتیه و وان سوالوانان حیوانین خواه آنینه هندستانه. اف کوچ جبریا میلاده دنابرا 7,000 سالانده جیان بیه. اف گهاندوانین زاغروسان یعنی اف کسین خواه حیوانه ین زاغروسان ین هاتین هندستانه تفریگل خواجه و هرمی بینه. یعنی به هندیین دستپیکی ینج بریا میلاد 65,000 سال جا آفریقا درکتین و گهاتین هندستانه یعنی آتوف آفریقا را شهرستانیتا خربیان پیک آنینه. پسارتی شیروه و نرخاندنین زانه و زانیارین لجور ناوی وان درباز دبه به دلیل و تثبیت به ناو و نشان وی زمانی چاو ماکی تجمالباتا زمان هند اوروپا را گریه. اف و هر تشتی تکیلداری آوان، آهنگ، آواز و گرامر کردی من لیکولین کر، شیروه کر و دوی پرتوکا هند بینن ده نویسان. اف پرتوک یک دست پیک جشش بشان پیکتی. ده بشا دست پیکی ده پیش گوتن و گردایی و زمان ما ده تیده پیک هاتی و ام وکو زمان برف پنیر بناو دکن و شهرستانیت ونده. ما بری جی بحثا زمان برف پنیر کری بی. ده دست پیکا دیرو که ده یعنی جبریا سومرا دمک پردرش شهرستانیت اک پیک هاتیه اف شهرستانیت جی آلی جنا کرد و تیره و برن و جوه شهرستانیت تیره ناوی زمان برف پنیر لی هاتیه کرن. جسده ما اف زمان ده زانستا دیروکا هیده نای و گوتن و جهجره نای و قطاندن ما ناوی شهرستانیت دا وندالی کریه. امی توای و ده پرتوکه ده بش به بش مجار جوره بشن. دیسا راستیا کردی
ریبازا لیکولین کرین او زمان اکادمیک او جیننامه زانه کور جلادت بدرخان دحوینه بشا یک یعنی بشا دست پیکی ببورینن بشا یک آوان زمان کردی وده بیجه آوانا زمان کردی یعنی یاپ Türkiye de bejin Kürtçe dili yapısı. Avana zamanı Kürdi. Em Kürdi de yapıya Türkiye avan tegudur. Avana zamanı Kürdi bejin. Zamanı me jibistu yek radenk o je heş denk çekera pekti. Kililek ya her radenge heye o her radenk kombinasyonan sembolize dike. Vatel tipi hatiye bar kirin o peyv hatta bi tipa destpêkê dikare were parçekirin. Peyva Kurdî ji hevgihandina van kombinasyonan pêk tê. Em ji vê hevgihandinê re yani peyva Kurdî ji hevgihandina kombinasyonan pêk tê. Ji sedema wate li tîpê tê barkirin her tîp kombinasyoneke. Giredayî ve peyva Kurdî ji hevgihandina va kombinasyona pêk tê. Ji ber wê em ji pergala vê hevgihandinê re dibêjin pergala ra bin ra. Beşa du ya pirtûkê aheng, awaz û alfabaya Kurdî hatiye nivîsandin. Hûn dizanin heta niha alfabeyeke zimanê Kurdî heye. Ev alfaba ji aliyê Nemir Celadet Bedirxan ve hatiye nivîsandin yan jî hatiye kifşkirin. Yan jî wergerandine tîpê latînî. Girêdayî vê ev alfabaya da başa gotinê tîpên ez dibêjim nedengdar yani radeng hemî bi eyêtên xwandin. Ev şaştiyekî ciddi ye û ahenga yani uyum o avaz deng fonetika zimanê Kurdî xira dike. Ji ber wê em nikarin wek ku tê xwastin yan jî esîl bi qirikek esîl Kurdî baxivî. Ji ber wê alfabaya zimanê Kurdî pir cuda ye. Yani hemî nedengdar eyê nayên xwandin. Misal deh dengdar, deh nedengdar bi ayetên xwandin. Çar bi iyetên xwandin. Du atê pêşiya radengê. Bi qasî me tespît kirî tinê sê nedengdar yani sê tîpên nedengdar bi eyetên xwandin. Em ê va li ser texte ders bi ders radeng bi radeng bi hev re bixebitin û vebêjin. Beşa çar beşa sê biborînin beşa sê ser tîpên cîwî hatiye nivîsandin. Hûn dizanin ji beriya niha dihat gotin di zimanê Kurdî de 5 tîpên cîwî hene. Yani 5 tîpên di denga dertêxin hene. Ev jî çi bûn? Me ji were digo çe, ke, pe, re, te. Ama di vê xebatê de me dît ne 5 sê tîpên cîwî hene. Ya hê girîngtir heta niha tîpên cîwî çima cêwî ne? Sebebê di dengiya wa çi ne? Em ê di nav peyv û hevokê de va cêwî ne, cêwiya çaş hevnaz bikin, ti nêrîn û şîrve ser tune bî. Sebebê cêwîtiya wa me tespît kir û di nav hevokê de çawa cêwî, çawa ne cêwî ne ew jî me tespît kir û em ê va jî ders bi ders bi hev re vebêjin. Beşa çar beşa lêkiran e. Me ji ekan re yani Türk dibêjin ek me gotiye lêkir hebûn no pajgir û pêşgirên sazker yan jî kêşanê. Yani peyvê ew hêmayên li peyva xurî tên zêdekirin pêşî yan jî li paşî tên zêdekirin em jê re dibêjin lêkir.
نمر جلادت بدرخان ji kardêrê re gotiye lêker hevalno. Lêker, em ne behsa lêkerê ki zaten li gor min navek jî nav lêkirinek şaşe ama mijarek dine. Jelbê lêkir. Yani paşgir û pêşgirên sazker û kêşanê. Di zimanê Kurdî de çend pêşgir û çend paşgir hene. Taybet paşgirên sazker çendin û di nav xwe de dibin çend beş. Em dibêjin sêzdeh paşgirên sazker hene. Ev wekû paşgirên sereke û taybet me ji hev veqetandine. Ev peyvê çawa didarişînin, wataya wê çawa diguherin, kîjan peyvê tên barkirin, kîjan li kîjan peyvê nikare were barkirin, rêza waya lêkirinê çawa ne, mesela kîjan herî zêde li peyva xurî, kîjan li pişwê, rêza waya bi karanînê çawa ne, ev hemî yek bi yek û bi awayek berfireh hatine nivîsandin û em ê li ser texte bi awayek wekû dersên me got 15 deqayî yek bi yek, mijar bi mijar bi hev re vekolin, lêkolîn bikin û fêr bibin. Beşa pênc û beşa dawî ya pirtûkê em jî re dibêjin beşa dançêkeran. Dançêker çi ne? Ew hêmayê hevûkek estetîk û rast ava dike ji wan re dançêker têne gotin. Yên hevûkê ava dikin. Daçek, vekar yani paş daçek, cihnavên nîşanê û cihnavên xweytî, cihnavên kesî, pêwendek û gihanek em ji van re dibêjin dançêker. Yani amraz hêmayên hevûkê ava dikin. Dibin sebebê avakirina hevûkê. Em ji wan re dibe dançêker ki ev jî beşa dawî ya pirtûkê ye. û beşa herî em bêjin beşa herî zêde ziraftiyên wê hatin vekolîn kirin û ji bo avakirina hevûkê hatî lêkolîn kirin. Ev beşa dîsa cihnavên nîşanê pêveka digirin, cihnavên kesî pêveka digirin, an nagirin. Çima du grup cihnavên me hene, ev grup bi rastî wekî berê gotî navê we xurî û tawan diye, an sebebek dinya we heye, em li gor qenaeta me û wekû delîl û tespît em gihatîne sebebek din yê wan heye. Em hatin dawiya vê dersê. Ji bîr nekin, ev ziman yê me hemiyan e û girêdayî vê ev qenal jî. Dengê me çi qas fireh vede, xizmeta me ye ew qas bike armanca xwe. Ji bo vê jî divê qenala me mezin bibe û bike girseyek zêde. Yani gelî kesa. Ji ber vê bibin abûne, bikin abûne û qenala xwe parve bikin, belav bikin û îro bi xatirê we heta rojek de bi dersa de bi dersek de em ê bi hev re bin dem baş.